Dragi moji, da li ste znali da priroda krije pravo bogatstvo za muško zdravlje? Mnogi muškarci nakon 60. muče se sa prostatom, učestalo mokrenje, buđenje noću i neprijatan osjećaj u stomaku. Ali postoji dobra vest. Određene vrste voća mogu biti kao mali lek iz prirode. Ostanite sa mnom do kraja jer ćemo otkriti koje voće može pomoći da se prostata smiri i da se vi osjećate rasterećenije i lakše. Nar je od davnina poznat kao simbol zdravlja i dugovečnosti, a posebno se ističe kada je u pitanju muško zdravlje i prostata. Ovo voće je prepuno antioksidanata, prirodnih zaštitnika koji smanjuju upale i pomažu telu da se bori protiv slobodnih radikala. Redovno konzumiranje nara može doprineti tome da se uspori uvećanje prostate i da se ublaže tegobe poput učestalog mokrenja ili neprijatnog pritiska u donjem stomaku. Sok od nara je naročito efikasan jer koncentrisano donosi sve hranljive materije direktno u organizam, dok zrnevljem unosimo i vlakna koja pomažu varenju. Ono što je važno, nar deluje i na cirkulaciju krvi, što znači da donosi dodatnu snagu i vitalnost. Dovoljno je da popijete jednu čašu soka ili pojedete šaku zrnca dnevno i već činite veliku stvar za svoju prostatu. Ukus je osvežavajući, prijatan i lako ga možete uklopiti u svakodnevnu ishranu, bilo da ga pijete uz doručak ili posle ručka. Paradajz se s razlogom naziva crvenim zlatom, jer sadrži jednu od najvažnijih materija za zdravlje prostate – likopen. Likopen je moćan antioksidans koji pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja i usporava procese uvećanja prostate. Ono što je zanimljivo jeste da paradajz prilikom kuvanja postaje još bogatiji likopenom, pa su paradajz čorba, sos ili domaći sok čak zdraviji nego svež plod. Osim toga, paradajz je lagan, niskokaloričan i pun vlakana, pa pomaže i varenju, što je važno kod starijih osoba. Ujedno sadrži vitamin C i kalijum, koji čuvaju krvne sudove i doprinose boljoj cirkulaciji. Kada se redovno jede, može ublažiti tegobe kod učestalog mokrenja i doprineti da se prostata osjeća rasterećenije. Najbolje je kombinovati ga sa maslinovim uljem, jer se tada likopen još bolje iskorišćava. Bilo da ga jedete svežeg u salati, kuvate sos ili pijete domaći sok, paradajz je pravi saveznik za muško zdravlje i vitalnost. Bobičasto voće, kao što su maline, borovnice i jagode, prava su riznica zdravlja i prirodna zaštita za prostatu. Njihova najveća snaga leži u obilju vitamina C i drugih antioksidanata koji pomažu organizmu da se oslobodi štetnih materija i smanji upale. Redovno konzumiranje bobičastog voća može olakšati tegobe koje donosi uvećana prostata jer smanjuje oksidativni stres u telu i čuva tkiva od oštećenja. Borovnice su poznate po tome što poboljšavaju cirkulaciju i jačaju imunitet, dok maline pomažu varenju stavljajući vlaknima. Jagode, sa druge strane, osvežavaju i podstiču hidrataciju organizma, što je važno za pravilan rad mokraćnih puteva. Još jedna prednost bobičastog voća jeste to što je lagano, lako se kombinuje i prijatno je za jelo, bilo u svežem obliku, u smutiju ili kao dodatak jogurtu. Samo šaka bobičastog voća dnevno može napraviti veliku razliku, doneti osveženje, ali i dodatnu zaštitu prostati i celokupnom zdravlju. Semenke bundeve su vekovima poznate kao prirodni čuvar muškog zdravlja i snage, a posebno su dragocene za prostatu. Njihova najveća vrednost je visok sadržaj cinka, minerala koji je ključan za normalan rad prostate i ravnotežu hormona. Kada u telu nedostaje cinka, prostata može brže da se uveća i da izaziva neprijatne tegobe poput učestalog mokrenja ili pritiska u donjem stomaku. Osim cinka, semenke bundeve sadrže i omega-3 masne kiseline koje smanjuju upale i poboljšavaju cirkulaciju. One deluju umirujuće na prostatu, ali i jačaju celokupan imunitet. Posebno su praktične jer se lako uklapaju u svakodnevnu ishranu. Možete ih grickati kao zdravu užinu, posuti preko salate ili dodati u jogurt. Redovna konzumacija, makar jedna šaka dnevno, može pomoći starijim muškarcima da imaju manje noćnih buđenja i da se osjećaju rasterećenije. Semenke bundeve su mali, ali moćan saveznik u očuvanju vitalnosti i zdravlja prostate.
Lubenica je jedno od najomiljenijih letnjih osveženja, ali malo ko zna koliko može biti korisna i za zdravlje prostate. Ovo sočno voće sadrži citrulin, prirodnu supstancu koja opušta krvne sudove i poboljšava cirkulaciju, što je veoma važno za normalan rad prostate i mokraćnog sistema. Kada krv slobodno protiče, smanjuje se pritisak u karličnom delu i prostata se manje opterećuje. Osim citrulina, lubenica je bogata i likopenom, istim onim antioksidansom koji se nalazi u paradajzu, a koji pomaže da se smanji rizik od uvećanja prostate i čuva njene ćelije od oštećenja. Još jedna prednost lubenice je to što je prepuna vode i vlakana, pa hidrira organizam i pomaže boljem varenju, što je posebno značajno kod starijih osoba. Najbolje je jesti je svežu, rašlađenu i sečenu na kriške, ali može se dodati i u osvežavajuće napitke ili voćne salate. Redovno uživanje u lubenici tokom leta može biti sladak i zdrav način da se prostate očuva vitalnom i rasterećenom. Orah je od davnina poznat kao hrana za mozak, ali njegova korist se proteže i mnogo dalje, posebno kada govorimo o zdravlju prostate. Ova mala, ali moćna, jezgrasta voćka bogata je cinkom, magnezijumom i zdravim mastima, koje smanjuju upale i doprinose normalnom radu hormona. Upravo cink je jedan od ključnih minerala za zdravlje muških polnih organa, jer pomaže da prostata ostane stabilna i da se uspori njeno uvećanje. Osim toga, orasi su puni antioksidanata koji štite ćelije od oštećenja i jačaju krvne sudove, što poboljšava cirkulaciju i celokupnu vitalnost. Posebna prednost oraha je to što su veoma praktični. Lako ih je pojesti par komada uz doručak, dodati u jogurt, med ili kolače. Već 3 do 4 oraha dnevno mogu uneti dovoljno hranljivih materija da pomognu prostati i celom organizmu. Njihov ukus je prijatan, a efekat dugoročan. Orah je zato istinski saveznik ne samo za pamćenje i snagu uma, već i za zdravlje i udobnost muškog tela u poznijim godinama. Avokado je voće koje sve više osvaja naše trpeze, a razlog za to nije samo njegov prijatan, kremasti ukus, već i brojni zdravstveni benefiti. Kada je u pitanju prostata, avokado se pokazao kao pravi saveznik zahvaljujući bogatstvu zdravih masti, vitamina i minerala. Posebno je važan fitosterol, prirodna materija koja može da pomogne u smanjenju uvećanja prostate i da ublaži neprijatne simptome poput učestalog mokrenja. Avokado je također odličan izvor vitamina E i kalijuma koji pomažu boljoj cirkulaciji i jačanju ćelija. Osim toga, zbog obilja vlakana doprinosi pravilnom varenju i ravnoteži hormona, što dodatno olakšava rad prostate. Njegova praktičnost je još jedan plus. Može se dodati u salatu, namazati na hleb umjesto margarina ili umešati u smuti. Redovno uživanje u pola avokada dnevno može doprineti ne samo zdravlju prostate, već i celokupnoj vitalnosti organizma. Avokado je zato mali, kremasti dar prirode koji muškarcima u zrelijim godinama donosi lakoću i osjećaj ravnoteže. Dragi prijatelji, vidimo da priroda zaista ima rješenje za mnoge naše tegobe, pa i za zdravlje prostate. Nar, paradajz, bobičasto voće, lubenica, avokado, semenke bundeve i orasi, svi oni su jednostavni, dostupni i ukusni, a istovremeno moćni saveznici u očuvanju muške snage i vitalnosti. Redovnim uključivanjem ovih namirnica u ishranu možemo pomoći telu da se izbori sa upalama, da smanji pritisak u prostati i da olakša neprijatne simptome poput učestalog mokrenja ili noćnog buđenja. Naravno, ništa ne deluje preko noći, ali uz strpljenje i naviku osjetit ćete kako vam organizam vraća lakoću i energiju. Važno je i da se krećete, pijete dovoljno tečnosti i negujete vedar duh, jer sve to zajedno čini život posle 60. lakšim i lepšim. Uživajte u darovima prirode i neka vam prostata bude mirna, a vi vedri i snažni.